and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. Saan kaya akong buhaton? Ablihin ang bultahan, Karen! Kanina rin akong napaabot. Ablihin na! Bahala na. Ako nang ablihan ang pultahan. Sod, Nyor. Unsa man? May desisyon ka nang nakabot. Tinuod yun, Nyor, nga wa ko masayod kung hain karon si Milan. Pero kung gusto ka nga mo gawa siya, mahimong gamito nimo ang iyang inahan. Unsay buot mong ipasabot? Kung mamahimo nimong bihag sinang ilang, nakasiguro ko nga mo gawas gud si Milan aron luwason ang iyang inahan. Unsa man, mas magkamao ka pa kay nako. Ngayon mo man kung tuluan? Dili man pagtudlo ang ako, Nyor. Hangyo lang sa usa ka anak, Nyor. Kay sinang ilang giisip na sa akong inahan. Ilom! Asa ko mahimo makita katong inahan sa saop? Kinsa ingan sa inahan? Ilang, Nyor. Asa ko makuha katong ilang? Sa kumbento, Nyor. Maayo tingalig, mubiya ka una dinhi sa kumbento ilang. Asa man ko paingon, Dre? Isulob og balik ang bisti sa sakristan. Dre. May nangita nimo, isog kaayo. Dre, mahimong si Senyor Emilio na kana. Tago na lang ilang dito sa basement ug ayaw gyud pagawas. Ikaw, Dre? Ayaw ko guna-una. Dili ako maoy gipangita sa maong salbahis. Ikaw maoy gikinahanglang mutago. Lakaw na. Padre Damian. Lakaw na ilang. Ayaw pagdugay. Ug ayaw gyud pagawas. Karin, katagkauban ni Senyor Emilio eh. Asa man to sila? Ayaw ko pangutan ano'y butoy. Kamugan na ka-istorya ni Senyor Emilio. Walagi ko mahibaw kung asa sila punta. Sige na mo, pauli na ko. Karin! Ayaw na. Sakit na ko ipangutanan nimo. Waman ko paminawang Karin eh. Ano ka to siya? O asa ka pa ingon sila si Senyor Emilio? Say ato nimo, Senyor Emilio. Wa bay laing simbahan nga may kuha nimo? Dili ko mahimong biyaan kining dapita. Ay, di ka man gud makamaong muwali. Ug himo mong negosyo ang sibot. Senyor Emilio, mahimong sawayon nimo ang akong pagwali. Pero ayaw lang ko pasanginli nga gihimo kong negosyo ang sibot. Kay unsa pa man di ay? Ha? Naniguan ka ko din he? Wa hilabti ang akong pagda ning dapita. Tungod kay tiguan ka na. Wa ka na silbi sa ubang parokya. Unsa may imong tuyo, Pagawasan ang ginganlan og ilang. wa siya dinhi. Ayaw ko palaguta! Pagawasan ang ginganlan og ilang. Wa lagi siya dinhi. Gipunan yun mo nga akong kalagot. Kung di ka mutuon ako, libre kang musod sa tanang kwarto ning kumbento. Imo kong hagoon? Dili man ka mutuo. Kung napakong kakanan ko rin ang gidana kong armas. Uniyang budagay day ang dagang dugog ikat sa mongo. Unsay imong bation? Dili ko ikaw pugnan. Adi ay, gahi ka gyud? Ha? Oh!
Ako nalahi po sa mga buak nga bildo, mahal. Kalit mamikubang akong dughan, mahal. Munang nabuhian ako ang baso. Lingkod na lang, mahal. Ako nalahi limpyo, anak. Ay, si nanay may nasuda yun sa kong huna-huna, mahal. Mahal, ako na limpyohan ang nga buak nga bildo, ha. Unya, ako man ako limpyo. Manawag ko ni Noy Butoy. Ayaw eh. Ayaw na lang, mahal. Tingaligmaan mo pa si Noy Butoy. Waran eh. Mahal, relax lang, ha. Relax lang. Ikuha ta kag tubig. Kay murag, wa nimo mainom ang gikuha nimong tubig. Lagi? Wa bitaw? Sige, ikuha na lang ti kag tubig, ha. Love you, mahal. Relax lang yun, ha. Nganong migawas ka man? Dili ko gusto makakita nga magkadugo ang imong nahong Padre Damian. O sa imong gikatahuan. Dali naman di ay mong pakugangan. Dili siya si ilang. Inom! Kanya hari kang wagi uminto, kay kurap ka nga pagkapare, ug baka kung pagyod. Dadang yung kining babae sa Bayasinda. Unsaon ninyo siya? Kung gano'ng mangutana ka man. Usa siya ka babay. Tiguang pagyud, wa nay igong kusog aron makaagwanta sa imong kabangis. Ay, mo gugong ipalagot, ha? Padre Damian, ayaw na lang pagtingog. Muban ko nila, aron wa na sila biktimahon pa. Dadang na siya sa Bayasinda. Attorney, ikaw may akong giduol. Aron sultihan sa akong nakita. Oh, ngano, Den? Nanghasi ang salbahis nga Senyor Emilio Kuminto. Unsa? Gidagyod nila sinang ilang ang inahan ni Milan. Unsa? Ako gyud nakita, attorney. Tuso gining salbahis. Gigamit niya ang inahan ni Milan aron mapugos si Milan sa pagawas. Mo bitaw nga ikaw unay akong pagisultihan og dili si Milan. Nahadlok ko nga kung tug-anan ko si Milan, sigurado gyud nga magdagan nimo luwas sa iyang inahan. Dili ka na maayong buhaton ni Milan. Manulo ang tanan akong paringkamot. Dili lang pahibawon si Milan. Ngatuan na sa mga kamot sa demonyo ang iyang inahan. Tingalig pa sa kitanig maayo ni Senyor Emilio. Manawag ko sa hipi. Aron, dakpon si Senyor Emilio. Illegal ang iyang gibuhat. Wa si katungod sa pagtiner o pagbilanggo ni Milan. Unya, si Milan, attorney. Unahon ako ang hipi. Aron kung luwason ni Milan ang iyang inahan, doon na siya back up. Doon na makalaban ni Milan. Ala, sinang ilang? Ilagi di inakitaan sinang ilang sa kumbinto. Kinsa makin nagsulti ni Senyor Emilio nga ato na makit isinang ilang. Butoy! Gitawag ko. Butoy! Nyor! Nagkaila ka niya? Nagkaila ka ba niya? Wa, Nyor eh. Tinod, nga huwag ka magkaila niya? Wa lagi, Nyor. Kuha dito ang akong latigo. Ha? Bungol ka ba? Kuha dito ang akong latigo. Pagdali! Unsa man nimong latigo, Nyor? Patug-anon kuning tiguwa nga. Hain ang iyang anak. Nga saop. Wa kay mahimo, kay wa ko masayod kun hain si Milan. Kuha ng latigo! Ha! Tanaw tag! Di ka bagyod sakitan. Pagdali, Butoy! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!